Chasa Marieta, David Morogoni, in the interim Secretary General ya Jubilee Nyamira County. There, with some few officials of the county executive branch, to our meeting, aiga Kemera, yoko mirana na baraibande, ba representative Kitutu Masaba constituency. Kuligere linga chama ya itaga ndreta se ground oto wa kirambia mono abarai baito to tanga ineno como party leader Uhuru Muigai Kenyatta na secretary general Jeremiah Kioni na chairman na Estatromi asa ibagenda tokokora na inde buna bako to direct insa na into na batokokora lero ntubuna abarai banyamira county ototagete kutangasa echama yaito ya Jubilee party branch Nyamira county ototagete kutangasa otole nyuma yomurai yaito Honorable Dr. Fred Okengo Matiang'i ase mebango yae yokuchikurwanire keroko kyobo president 2027 nainde ayo talintu tuweka toko banga otoko ba guided and directed kurua se national council Nairobi igobu no moraye party leader yaito Uhuru Muigai Kenyatta ateba na Jeremiah Kioni buna batebire ntoganyete musike Matiang'i ajije atochoi negara kunya kumwatisi anyale ko tenekero gekyo go president otoko saba abarai bonsi bali bacholire asegusi yaito ebe Nyamira county ebe Kisii county bonsi bali bacholire na bali batacholire otutagete tobege ntekamo tokwana umuntu oyo tumanyenga Matiang'i tokokorete campaign na inde abantu bali baraje gutwara ibirangere libinga abo otora tebe ngatiare enemy number 1 yomugusi gento kende tware koteba nkiringa registration nagendrete abarai bali tomera kurwa chiwodi cha Gesima Kemera Magombo Bigoma Gachuba na Manga. Please bagaendelea ku recruit members kiagara this is the only party bono ege tigarete gokorere ken na inde tigarete era chikokonya abantu betojimuki kiagara bono torojenga chichama chinde they are not doing very well kuna current affairs sigenda tobone